Kako nam se leto bliži kraju, današnju epizodu ćemo iskoristiti da vam prikažemo kako možete provesti poslednje tople dane ove sezone. Danas ćemo ploviti HM22 plovilom iz naše proizvodnje u izvedbi Open i o njegovim karakteristikama ćemo pričati u toku plovidbe. Plovidbu kao i uvek započinjemo sa naše marine Špic, koja se nalazi na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu i krećemo uzvodno prema Bačkoj Palanci. Ovog puta se nalazimo u plovilu HM22 u izvedbi Open, koje je opremljeno motorom od čak 200 konjskih snaga, što će vam omogućiti da bez ikakvih poteškoća vučete gume, skije i sve ostale rekvizite za sportove na vodi, što ćete kasnije imati prilike i da vidite. Na svega 10 do 15 minuta vožnje uzvodno nailazimo naravno prvo na Rakovački Dunavac, koji smo već snimali u jednoj od epizoda u prošloj sezoni našeg video serijala. Posle Rakovačkog Dunavca nailazimo na Ljubavno ostrvo, omiljeno ostrvo naših Futožana, i o njemu smo također pričali u jednoj od prošlih epizoda. I prvo mesto o kojem ćemo vam reći nešto više je Begeč. Trenutno se nalazimo kod restorana koji se zove Čardak kod Braše, gde možete privezati vaše plovilo i prošetati do Begečke jame. Begečka jama je inače poznata po ribolovu, na njoj se nalazi i vikend naselje i još jedna čarda koju također vam savjetujem da posetite jer je klopa odlična. Plaža, da se malo rasladite tokom toplih letnjih dana i staza koju možete da prošetate do prelepe šume Topole. Ukoliko niste ljubitelji gužve, na samo par kilometara od Begeča možete pronaći Neštinsku adu. Do ove plaže je moguće doći samo plovilom i zato je odlična jer tokom godine nema veliki broj posetilaca, odnosno kupača. Samo bismo vam napomenuli da ukoliko je vodostaj mali, što može biti slučaj u letnjoj sezoni, do Neštinske ade morate se odvojiti levo kada idete uzvodno, proći kroz ceo Neštinski Dunavac i onda tek doći do Neštinske plaže, jer u suprotnom će vam smetati kamen i ne možete preći preko kamena. Kao što smo već i napomenuli, HM22 je plovilo naše domaće proizvodnje. Između ostalog je trenutno i najveće plovilo koje proizvodimo. Proizvodimo ga već 8 godina unazad i cijela ideja je proizašla iz toga da ponudimo povoljno, a opet dovoljno komfortno plovilo na tržištu. Često ga prodajemo u izvoz u Hrvatsku, Crnu Goru, Grčku i ostala primorja, jer su ljudi odatle prepoznali njegov potencijal u odnosu cene i kvaliteta. Konkretno, HM nosi registraciju za 7 osoba. Maksimalan motor koji možemo staviti je 200 konjskih snaga, kao i u ovom slučaju, koji vam omogućava da bez ikakvih problema i bez ikakvih poteškoća vučete gume, skije i sve ostale rekvizite za sportove na vodi. HM nudi dosta visok paket standardne opreme. Isto tako, mogućnosti i dodatne opreme su na zavidnom nivou. Ovaj model je poprilično dobro opremljen. Ima digitalnu tablu, sedišta, komfornije tapacirunge, roll bar sa bimini tendom, pojačano ozvučenje i čak jack plate koji nije tako karakterističan za evropsko tržište, uglavnom je dosta popularan na američkom tržištu. U pitanju je jedan vertikalni lift koji omogućava mnogo bolje pozicioniranje samog motora i promenu pozicije motora prilikom vožnje.
Jedna od stvari, pored druženja sa prijateljima, za koju je ovaj model odličan, jesu upravo sportovi na vodi, što ćete imati prilike sada da vidite. Kako se približavamo mostu Svetozar Marković koji spaja Bačku Palanku i Ilok, odnosno Srbiju i Hrvatsku, napominjemo vam da obavezno obratite pažnju jer se sada nalazimo u pograničnom području na levu obalu. Kada idemo uzvodno ne smemo da pristajemo i naravno moramo biti pravilno obeleženi što se tiče sidranog svetla, navigacionog svetla i sve ostale signalizacije na svim plovilima. Park prirode Tikvara se nalazi na levoj obali Dunava i proteže se sve od 1297. do 1305. km. Pored Palančana, koji ovde rado dolaze da se kupaju i uživaju na samom jezeru, možemo često sresti i ribolovce, jer je sama Tikvara svojim područjem poznata kao jedno od najvećih mrestilišta bele ribe. Samo jezero, pored plaže, posjeduje i dečja igrališta, marinu, terene za razne sportske aktivnosti i nekoliko odličnih restorana u kojima možete uživati u ribljim specijalitetima. Zahvaljujući svim ovim vrednostima koje smo pomenuli, Tikvara je mesto koje, ukoliko niste do sada, definitivno treba da posjetite. Današnju celodnevnu plovidbu završavamo tamo gdje smo i počeli, na našoj marini Špic, a ukoliko vam se HM22 dopao, budite slobodni da nas kontaktirate, zakažete test vožnju i raspitate se nešto više o ovom plovilu. Ukoliko sa druge strane preostale tople dane želite da provedete na nekom od ovih mesta, HM22 kao i svu ostalu opremu kao što su gume, konopi, skije, možete pronaći kod nas u asortimanu, a također možete ih i iznajmiti. U sljedećoj epizodi prezentovat ćemo vam još jedno plovilo i još nekoliko mesta koja možete obići, a predstavljaju odličan izbor za beg u prirodu i druženje sa prijateljima. Zato zapratite naš YouTube kanal i ukoliko imate nekih nedoumica ili pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.